Biblia ina vitabu 66 na pia Biblia ina sura 1189 na pia Biblia ina mistari 31,102. Katikati ya Biblia ni Zaburi 118 mstari wa 8. Na sura ndefu kwenye Biblia ni Zaburi ya 119, ina mistari 176. Sura fupi kwenye Biblia ni Zaburi 117, ina mistari 2. Mstari mrefu kwenye Biblia ni Esther sura ya 8 mstari wa 9. Na mstari mfupi kwenye Biblia ni Yohana sura ya 11 na mstari wa 35. Biblia ilifungwa na baraza moja linaitwa kanoni au sabini. Ndio wale watu baraza ambao lilifunga Biblia na Biblia ikafungwa kwa mafungu. Tunajua kitabu cha kwanza kuandikwa kwenye Biblia ni kitabu cha Ayubu, na kitabu cha mwisho kuandikwa ni kitabu cha Ufunuo. Kundi la kwanza ni vitabu 5 vya Musa ambavyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Kundi linalofuata ni vitabu 12 vya historia katika Agano la Kale ambavyo ni Joshua, Waamuzi, Rusi pamoja na Samueli wa kwanza na Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili, Nyakati wa kwanza na Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia na Esther. Kundi linalofuata ni vitabu 5 vya mashahiri ambavyo ni Ayubu, Zaburi, Misali, Mhubiri na Wimbo Ulio Bora. Kundi linalofuata ni vitabu 5 vya manabii wakuu ambavyo unabii wao ni wa muda mrefu, ni Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli na Danieli. Kundi linalofuata ni vitabu 12 vya manabii wadogo ambavyo ni Hosea, Joeli, Amosi, Obadia, Yona, Mika, Nahumu, Habakuki, Sefania, Hagai, Zekaria na Malaki. Agano la Kale linakamilika vitabu vyake 39. Agano Jipya, kundi la kwanza ni vitabu 4 vya Injili. Vitabu 4 vya Injili ni kitabu cha Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kitabu cha historia kwenye Agano Jipya ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Nyaraka za Paulo ambazo ziko 14 ambazo ni Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, Wagalatia, Waefeso, Wafilipi, Wakolosai na Wathesalonike wa kwanza na Wathesalonike wa pili, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, Filemoni na Waebrania. Nyaraka 7 za wengine ambazo ni Yakobo, Petro wa kwanza, Petro wa pili, Yohana wa kwanza, Yohana wa pili na Yohana wa tatu pamoja na Yuda. Kundi la mwisho ni kitabu kimoja cha Ufunuo. Waandishi wa vitabu: kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati, mwandishi wake ni Musa. Kitabu cha Joshua, mwandishi wake ni Joshua. Kitabu cha Waamuzi pamoja na kitabu cha Rusi, mwandishi wake ni nabii Samueli. Kitabu cha Samueli wa kwanza na Samueli wa pili, mwandishi wake ni nabii Nathani pamoja na nabii Gadi. Wameandika watu wawili. Kitabu cha Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili, mwandishi wake ni nabii Yeremia. Kitabu cha Nyakati wa kwanza na Nyakati wa pili pamoja na kitabu cha Ezra, mwandishi wake ni Ezra. Kitabu cha Nehemia, mwandishi wake ni Nehemia. Kitabu cha Esther, mwandishi wake ni mjomba wake na Esther, Mordekai. Kitabu cha Ayubu, mwandishi wake ni Musa, aliandika vitabu vya Mwanzo na Kutoka. Kitabu cha Zaburi kimeandikwa na watu zaidi ya 8. Tunamwona kwanza ni Mfalme Daudi, aliandika takribani ni Zaburi 73. Anakuja Asafu Mlawi, aliandika Zaburi 12. Anakuja wana wa Kora, waliandika Zaburi 10. Anakuja Musa, ana Zaburi 1. Anakuja Mfalme Sulemani, ana Zaburi 2. Anakuja Hemani, ana Zaburi 1. Anakuja Esani, naye ana Zaburi 1. Kitabu cha Misali
Kitabu cha Methali kimeandikwa na Mfalme Sulemani tangu sura ya kwanza mpaka sura ya 29. Kitabu cha Mhubiri na Wimbo la Bora ameandika Mfalme Sulemani, pamoja na kitabu cha Isaya kaandika Isaya mwenyewe, kitabu cha Yeremia pamoja na maombolezo kaandika Yeremia, kitabu cha Ezekieli kaandika Ezekieli, kitabu cha Danieli kaandika Danieli, Hosea kaandika Hosea, Joel kaandika Joel, Amos kaandika Amos, Obadia kaandika Obadia, Yona kaandika Yona, Mika kaandika Mika, Nahumu kaandika Nahumu, Habakuki kaandika Habakuki, Sefania kaandika Sefania, Hagai kaandika Hagai, Zekaria kaandika Zekaria, Malaki kaandika Malaki, kitabu cha Mathayo kaandika Mathayo, Marko kaandika Marko, na ndio injili ya kwanza kuandikwa, na kitabu cha Luka kaandika Luka, kitabu cha Yohana kaandika Yohana mtume Yohana, kitabu cha Matendo ya Mitume kaandika Luka ambaye ameandika injili ya Luka, na ndiye mataifa, hakuwa Myahudi, ni mtu pekee mataifa ambaye aliandika Biblia na akahusika. Na kitabu cha Warumi mpaka kitabu cha Filemoni ni ameandika ni Paulo, pamoja kitabu cha Waebrania inasemekana ni Paulo kwa sababu asilimia kubwa ziko kwa Paulo, kwa sababu ya umaliziaji wa kile kitabu kinafanana na nyaraka za Paulo, ndio maana wanampa Paulo asilimia nyingi. Na kitabu cha Yakobo kaandika Yakobo, kitabu cha Petro wa kwanza mpaka wa pili kaandika mtume Petro, kitabu cha Yohana wa kwanza mpaka Yohana wa tatu kaandika Yohana, kitabu cha Yuda kaandika Yuda, kitabu cha Ufunuo ameandika mtume Yohana aliyeandika nyaraka na ndiye aliyeandika Injili.